Assalamu alaikum. Mi khana ge rakka terkam gotuga baina lagwami gotum faha kura devana duwas dunia faha kura devana duwa hoge tahuniya huriya befuna aris kuran hasako mi panel ka bare danwa huriya befuna marhaba danwa alone Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources on David Awat gabul horaba ti befuna mi panel ka bare kam alone dibun warabodu ufale adi sharafe admi alone mi feshum ge kurin mi alone ge panel ka bare danwa befulum ge mi kuda taarfen alon udenan ebefala familia ka taarf de bun kanne ge bod rangalwani mi alon ge panelist ge terega mi health protection agency in Fatma Tohira mi public health program manager then Sajida Muhammad senior scientific officer Maldives Food and Drug Authority Asia Abdurrahim dietitian Indira Gandhi Memorial Hospital Mariam Visham Ahmad director Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources Ali Amir director Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources. Then adi rahasa mehmane goto mi Saleh Hussain ay consumer ge goto alwan me bari adawat debi befule ehvima mi huriha befun alwan penal huriha befun alwan marhaba danwa ade mi alwan mi feshum ge kurin alwan mi penal discussion gendana ge commercial kati befun danwa dana mi aharu ge ham shiare ge goto esmati mi खाना के रखा तेरे का एमें के ज़िम्मा को ये तो हम ए मैगन मौलू एकामी हर तफातवा कम की मैगन आदि मी फस की मौलू तकेंगे बहुरी ए मौलू तक गुले को तुम्हारे कोने पेनल कंडाला नहीं होती ए पेनल का ए बेफरा का के दायरा गुले को तुम्हारे कोने मी सवाल होशले तो बना मुंगे दानी मी अलगोन फुरतमा मी पेनल पुलवाल मुगो तुम mi danwalan berman mi hati befrum mi panel discussion ga bair go ti befrum ti bairwani mi stakeholder agency ta kon noni mi kama gule hori daira ta mosa ta kon ehwima ti befrum ge zimma ki mi har daira ta kon mi zimma ta ketto komme befrum ko waki hama mi alon menge mi audience vidala de vimarangalwan mi malon fashana mi alon fashani Miharu mi Asia Abota ketige rakkatere kamaki dulahe osihatega hurma war muhimu kame den hamaya ko mi kabota ketige rakkatere kam mi muhimu wegendane khasa ko mi kahala duwas warega khasa ko algan men boda mi balalani balibaliga tefatu balibalige terendes khasa ko teka balanga mi ai nizam balikase befuluna ehmi mami befuluna khasa ko teka kabota ketige rakkatere kam war muhimu ane then me danwa befuluna ki me difai nizam me balikashi kama me beleve me group ta terega kudin umurum fastolas fasara over ke befulun ma bandu anhenu then bodati balipaya fuluna kabota ke tayyaru kurumga kabota ke rakkatere kam koratam alamahinga kiro filum Iko rono na halago takage babahatala mi eha rakka tekama kala midenna be group tahuge bebe fulunna kage e kabota ke ti sababum itur baye jehum ge fursatu waraboda itur wegen daneti ehmi mami bebe fulunna kata ke tayyar kurumga bissetti massetti rofilumga wara muhimuwane rangala rofilu apa behetum then ade ege itura kabota ke tayyar kurumga ehin kankam wese bahore misalege gotum balamahinga koshan migengole tilagando noni mi cutting board hama wara board pahakolle wene hama mi gina ge cutting board wes hama horihatte koshan mi beenum korani ek cutting board ehm wes kabota ke tik takka terkamata ka wara muhimu wane roma sechi koshan gengole cutting board ke tilagando muhin tafatu tilaganda ka hadamana mi tarkari echi koshan gengole tilaganda amulin tafatu echaka vanchehene naneka mi kaata ke tayyar kurumga wes angamatin behettum beeruga behettum mikahala kankan eha rakka terenwani khasa ko midannawa mi category tahuge bepun ge kawlu wa kamawanya then ade ege tura kabata ke mi rakka kurumuga wes
massechi rakkaateri kurungaves e bahattanje he furihama mi temperature ga pinihunu minuga behetum war muhimma nalganda hevani alganda war boda saajiya kannege bahattam wa pinihunu mina mi baata kiyade vene henges ekala mi dannawa category ge befulun gegega uluwa kamawanya war muhimmuwane ekala khasa goteka mi kankama samal kandenu amosolege gotum samal kandenu muhimmuwane adi mige tura kabota ke tiballava gatunga misalaka shopping nakam midani gossa shopping kurayru furatama basket allani kochettolves wara muhimmuane furatama massetti basket alla padenge hengechi hodamunu harangaden wane massechi saki waki pinihunu mineka pahattachi emma shopping na wadannawa furatama ehem baagatta neguma pahu emme pahun e shopping cart alla aichaka banje heni mahuge baavetta pinikuri baavetta mikal gotaka kuriyen dani den ege itura kabota ke tayyar kuruma pahu mi tagen nasale mi dimawi khasagote ka hamargon mi tennevi group taka balalan jehen gega kudakudin tibenama umurum fastolas passahara vore mati be fule uluwanama maabandu anghenen uluwanama adi me ge iturum stafadu balibaya base purawa khasako kensa bali be fule uluwa kama wanama mikan kama samal velawan jehene ekala evves masala timavi misalaka gantane hiruwa nuni hondulevi nuni beram hinga mikala evves kame timavanyam wagutun kama vehe farata hoge mi irushado ekam ga hoddevum waram muhimman mikala kankam ga edam suwal ge jawabut to mi devuni rangala tafsil kom vidal de vafkan mi algon mi den kurana suwal ke algon ge furtama ba algon hine asia mi jawab no devve mi dietitian ka mi dietitian age gotum dietitian dieta mi food safety akon kala gulumetto huri alonge belon terina mi komiste vidal fa the dieta food safety I am boda gulung innaniga algandu hama mi kiyadini mi dieta food safety I am boda gulung innani mi dannawa hene ekal kabota ketige rakka terikama amuka alme mi ka keuma emme boda gulung innani mi kala gotake mi tenne be bavetta teren khasa ko mi paha kolli bavetta mi mahuge bavetta ka bihuge bavetta mi muli duwahuge keumga himanan jehe bavetta kamga mi food based dietary guideline of Maldives e algon men nataka algon menge dietitian unna nutritionist unna bebe fulun tibbaven tayyar kurawa fa in guideline ga fahaga kurawa fa in magando e kabota ketige magando e group e mitenne vi group mi khasa gotika e kandumaha farumaha ekkamumaha biha muguge bavetta mi bavetta teren khasa konnege bavetta mi mahuge bavetta vi kankama rakka terikame devamani food safety balala fadenga di ege ituraves food safety ge dashun e bade hakuru gina takecha mitakecha ki yargan menge me guideline ga ves hameka madupuram bunala fune chide mi magand kotega mi dietary we work mi anake kembunga balalan jehene kankamaki mi alona barangala ingen gosimi alona hene mi asia ga wak fulgas vidal kanne ge mi ane italavi mi kana ge rakka terkama gule gotun den bata huga mi sajida aliyal walde bana kama he malgondo den mi fursatu mi deni sajia mi ane Modis Food and Drug Authority ge role ki ko bato mi kana ge rakka terkama alani hiveni divi rajye ga waram muhim dawren ata kura e mosasa e Modis Food and Drug Authority e mosasa ga food safety division en hure ehmvima alani hiveni e waram muhim idara en alani mihan fursatu aroni sajia Saj unmute kollar unmute Saji ga ade ni walonaka hello ade vetu mihari ade assalamu alaikum ade war boda shukriya ayenge to adam mi fada fursate almenna devviti hama war boda shukru dannama mi kabote kitige rakka terikam ge duwa hekya devana fahara mi faha kura iruga mi alumenna wara muhimmu duwa hekge gotuga faha kureve duwa he mi alumnenge miyeduge shiaru vese bengi gende kabote kitige rakka terikam ki mi emmenge kameke nota food safety is everyone's business mi buna iruga mi alukond men komme mi en ei komme almen food and drug authority vegenenu almen aada komme miha kaves guli fawa kame duwa komme duwa hegge
mi hege amila kamaka gulifawa kamemi demigo tanan fa kollam benwe food and drug authority ki haysiyatu mi food and drug authority ki maige mani ki almenna ki kabotik ti rakatir kan kashar kura authority ehe names algon me kanya no mi kam gami hissa wani ki hama miyadga mi penalist na balali kam gaviyasan mena fennane eki dairat kabotik etki ege mi dandu feshgen sufuraya hamme rakatir kama ekiga for kodden je he gotu me food and drug authority ke masiketta ka ki health protection agency adi fisheries and agriculture ministry of economic development migota gos wara gina bay miga tereka hissa vegende algon menge e bag terek mi pura masiketta ki miwagutu mi kabote ki tirajen eter kura kabote ki cha rajen export kura kabote ki tigra ka terikan kashwarukon ekan kan certify kuro den ege iturun rajyega ufadda midannamani hota cafe restaurant ke wahakta kennu ehe namais rajyega mi bandukogen ufadda kabote ki regulate kurum bes mi onani moldis food and drug authority ge mandate ge dashuga den mi migutun alme hama waragi namaseke take kurang egutun hama mi port takuga mi harus divi rajyen etere kura kabote ki chen health clearance dinamuge maseke dani kuramu hama ya ikuga mi rajyen export kura den divi rajyega amko ka mi export kura product ki ves hama ekani kabote ki tigutu almenna mi faha kureveni ei den mi adanna wara gulun huri kame mahuge wahakal mi dakkani den fisheries avre boda mas gulene bay nonnane hinnamme sam kabote ki chabuma ekiga algon mennawe sam eha gulun hori echchekam gami wani egutu mi rajyen export kura kabote ki cha health certificate du kurmuge masike ve sam kuram mi dani alugandume den ane mikantetta kura iruga mi aluna faha kollam beenume mi alme maragina maseke taken eba kuran kabote ki tige rakkaterikan kashurukon kura iruga adivese buri pai kanta taken almen kuran jehe kanta take mi egotum kura kanta tahuge terega hama mi den nevi hem mi health clearance tinuma health certificate du kuruma adege iturum mi rajyan etereva mi rajyega mi kabote ke chagule egotum hushede shakwa tabala agan ekan kambala ekan kama amal kurum adege iturum hama rajyega mi kam ganun adi gawaita mikama gule ekulawalamge masike ves mi kurani algon me miwagutu almenge nevwa ki hasa ganune kabote ki tige rakkateri kamakan adi wujudan as ehennamis mi consumer protection ganunge dashuna adi amset rakkateri kurumuge ganunge dashun bay seketta mi kabote ki regulate kurumuge algon me kuramun e bagenda den ani mifada wagutege wahaka dakkalar mi almin MNS e bayinge mi adu mi algon me miti diwara undagu fattarege matiga covid nawara kantataka gulige hema hama hitan eri miyadu mi wahaka dakkala ayru kabote kechai covid nawara huri gulumuge wahake isko meswara kalu ganda kalana me de mi masekatuge terege ule tive den migutun hama faha kollam beena me wargina befulna hiwe fonna kun hiye kabote kitige sariya inne covid nawara feturige mi uleni ehna me sadi mihatanika evves tirasak me gotaka dakka fenne den adege ituru miha mi kabote kitige zariya in jehe baye ves nu alganu MNS e bayinge miha mi respiratory infection enwata mi nevalla nizam jehe bayyekka mi bayyaki mi roga gotu den migotun mihar alme midani ease plan ka damun almege lockdown negigen da iruga mi almege hota ke fe restaurant ka kabote kitige hidume degina tanta mi tanaki aslu mi lockdown ne goikamuga vias rayituna kabote kit for ko dinu mattaka kuran je kantatta ke hemvima mi etantanuge saftahiru kama etantanuge rakkaterikan kashal kuma kiwara muhimmu kame migotum miharu algame is planun gos mi fada tantan amukon hulwalu mata iruga eba maseketta ke kura mi ane kabote kiti rakkaterikan kashal kuruma ekiga mige covid nawara rakkateri wani gota ekiga mi tantan hulwalu muge den hama wargina masekkete ke bakurve mi kala guideline take ves waran avahanni kumegen dane hima hamalgan mi fursatuge ewaha kes dannawalam beenumvi wara bada shukriya mi ane alonde hiyeni wara muhimmat pahakta vidal veje mi hasako mi kabote keti beenu pura mi hana wara rangal message take libije ehmima mi algondu miharu mi fursat alwani alon menge penal consumer ge gotum barada no be fulaya mi message taka guligen consumer ge kambodu noni kabote keti ge rakkatir kama consumer hori gulum wara bodu hama yaginus ehmima algon mihar fursat alwani mi solih husena mi consumer ge gotum kon khala mi kantata ketto faha kurevani khana ge rakkatir kama gule
Solih, unmute, please. Solih, unmute, please. Unmute Kolima algonmen adiven Solih adenive. Assalamu alaikum. Okay. Ade me waram muhim duhega waram muhim wahakatake me dek ndan uriha befluence pa kurve me kaabo takiti rakkatirku kamga wahaka me alun men waram muhim ko dakkan jehed waswaren me duniya dimae me dandi waluge gotunna ekkovves me alun men takiti ganna farattakum hasakum me කාබෝතකෙති අධි එහෙම්භාවෙත වෙස් ගණ එච්චි බේනු කුරා ෆරාත්තකුන් වර බොඩ විස්නංජෙහි හාසකෝ මේ කොවිඩ ගුලිගෙන් වියස් අධි එනු හාලෙත්තහුග වෙස් රක්කාතිර කාබෝතකෙත්තෝ අරුන් මෙන්නම් මේ ගණවෙනි ගණගෙන් එතකෙති උපද්දාගෙන් අරුන් මෙන් අඟ කාගෙන් මේ බේනුම් කුරවෙනි ඒ වරම් මුහිම්මකමේ egotun arugun hama games echi iganna mihega haisiyatun mi fihare kadiyes arun wes balam we have rakkatire takiti to arun menge mi ge tire nuni ge mi gendeveni ei mi dulahayo sihate gohuruma wes emme muhimmechki adi balitakun rakkatiruma wes emme muhimmechki arun engfe gotum wejja mi kabotaketi hama beheke wes by beflun hama guna ule එහෙම මේ එච්චි ගන්න ඉරු මේ ගන්නවෙනි එම්මෙ රංගලු තකෙත්තෝ එම්මෙ රක්කාතිර තකෙත්තෝ අදි මේ අදුගේ මේ දෙකේ වාහකතෝගස් මේ හර්ගණ මේ ෆාදාහුරි භාවෙත්තන් හිමනේ කාබෝ තකෙත්තෝ අරුණ මේ ගන්නවෙනි ඒ බෙලුන් ඒ වරම් හිමුකම ඒ මාළුන්ස් වරබ්බොඩ මසේ කුරන් හම මේ රංගලු තකෙති ෆිහාරන් ගණවේතෝ ඒගොතුන් හම අරුණ බලා හම බයි කන්තතෝ තෙරේ හම එම්මෙ ඉස්කම දෙනී banduko funna takitiga mi jaha mi hunna label wara boda samal kande mi muddat hamaefa huri taketto muddat hamwan kare huri taketto eves wara boda balan hasako bike echi hunna nagayo kolla muddatu kare hurima den eves anehin mi bike halattu gannan je echi ekam echi giya gengos wes e muddata balange farwatirkama eki gengulu rangalo kame den hame yae ki mi mihar mi dakka mi nutrition bata e bata ka veswara boda farwatiri wan mi ega lifun echito tiren mi harigana mi beenumwa mi bata uga tiren konkom bata ketto mi himeneni misalaka mi gega balimihun mi bodati baltakam bes kurami hun rijkam manya nun hakuru balimi hun rijkam manya bike kahal echi mi ganna iru e baatan himeneni kihawar katto is balange beje adi kudaku dinna me beenumwa kahala bike kahal echi ge protein baatan himeneni kihawar katto e vis komme soraka beleto balan bain halet ho den godanwane mi rangalo fembaruge mi kabotaketi mi bala mingandu ta bala gawamta huga mi organic echissa organic nu echissa e tafahattake nuhure kanne gadi rajyega එහෙන් එකේ කෂේ දොත දෙන් හැම එයා එගොත මේ කාබොතකති බලහට්ටා තන්තනුම් බෙස් මෙදෙන්නවි මේ විහාරතකුන් ඒච්චි හිත ගෙන්ගුලේ ගොත්ත වෙස් වර බොඩ විස්න අද එකංකන් එම්මෙ නගල නොබෙදුනස් ෆිනිහුණු මින් එමිහුම් බලහට්ටනි කිහිනෙත්තෝ ඒච්චි හිත මේ එත්තනොන් අනෙත්තන උපදනි කිහිනෙත්තෝ රාජ්‍යම් බේරුම් ගෙනස්කෙන් කස්ටම් තෙරෙන් ගුදන්තකුන් ලොරීතකුන් කිහිනෙත්තෝ මේ ඒච්චි හිත mi eki stage tahuga mi eki harfet tahuga mi chita gengulegen alwon menna hisamba ganegen game mi genweni kina to mi huriha kamako wes warabada visna ekamako den mi komme sorakatta beleni ehema alwon warabbodan eden hama ganna faraattakun hama mi warabbodan mi kal kankama samal kande midus kola hama warabbodan hama mi bis echi warafahun bis ganegen genes beliru esam warabboda mi සකරය ෆුරි දැන් අරුණ හිවනි රාජ්‍ය බිසන්නේරු සුන්නානි තින් හෆ්තා ඉවර නෝඩ දෙ හෆ්තා ඉවර වෙ කන්නේ හුන්නානි දැන් තින් හෆ්තා ෆස් හෆ්තා කන්නේ ආ මොකද ගමි බිස් ගේ මි එකෝ රාජ්‍යයක මි වික්කා බිහුග මි ඒ කොමස් කහල් මුද්දවතක වෙසින්ගේ ගොත හුන්නනම වර හින්හම ජීනේ හිතන් අර te mikala
kantataka warabboda visnangeto echi gannandaayir alvar mi consumer ge haysiyatun nuni kabota keti benun kura parate ge haysiyatun wara rangalu kantatake faha kurabba den faha kuravi ranu ham faha kollan mi e uriha marhalatake ge waha ke vidalu jehem algondu hitan arani mihar mi divi rajyega mi danduweri kama gulumuri mi baragina bavettake mihare bufadda kuriya ala balalu ehmi mi rajyega ufadda danduweri kama ge baata nuni rajyen import kura danduweri kama ge bavetta mi baldaga tumugo konkal kandataka to consumer ge haysiyatun nuni benun kura mi ge haysiyatun mi baldawani den ane mi arun men na mi dia dosta ko terega mi anahin hama mi covid guligen we samwargina kaabota kitta hama fihartakum we sama irad kurviti hama liben huri den bike kahla bavetta mi komissoraka undagu ekamga we sama wargina bavetta hama mi hama e nikome duha kos liben huri den e names arun visnani hama mi den rajye ufadda furi echisen nuni rajyen berun genesuri echik ehin wakiwa gotakan nun anehen mi fihartakun hunnani kiye ngeta ehemima tarukari viesadi mewaga bavetta vieswes mi taketti mi den komegoteves rajyega hadda echisa amakon mi liben hunna echi hebenge ehennames ehem waki fiharatake enge gotakan nun hunnani kiye ngeta den ehennames mi ane algun nan hama bodam mi masakke mi kuraveni ane hama vihaves sama rakkateri gotakan mi etaketi algun menna hisaba forko dinumuge mi masakke kurana kamuge yagin kama ekimi ummida ekimi kami kurani echi mi gannani ngeto ehema algun gabul kura gotuga mi etaketi dandota hogo ufedde iru e beenun kuranjehe mi minganutaka komegotes beha echivis jahan kannege algun hiwani mi ha rajyika dan handani us organikum hadda echi den komes waraka nule kenu enames mi echi hitan e gota beli e rangalan hedenama war rangaluwane hitan ara adi mi dandun mi saaj vidalwi hen mi dandun sufra maccha minna mi chain terega mihimene kantattan emme rangalan e komme harfate belemun da kam muge yaginkan aslu mi ganna mi hunna libi fotumakki ei war muhimmukam ekkam alunda dekeni adi dandum ferigen vesadi echi kandagen echi ufulagen gulunkom go vesves adi donige e bahatta fa hunna gotum e kaabota keccha emmi taza kammatige echi for koddeved adi baikal kaabota keti bandu kurumuga mi rajyega mi amal kurumunda usul tahaki emme rangalu usul taketto emme ginaduhu e tarukari bavete nuni mewaga bavete me taza kama ginaduhu behettena gotatto e chitta bandu kurum gendani uflemu gendani mi kankamaki astu waram muhimmu kantatteken alun mi kahadu hega faha kolla mi wara bada shukriya mi alwan mi demme solihge faha kolli kantattogo badalaru mi danum fetigen sufra debe fons faha kurabba ehmi malgondu hama mi haru mi danum fetigen sufraya mi taketi for kodinum gawara boda mi tamrinu diruma mi hun helun ter kuruma adi mikomuge malumat dinuga Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture wargina maseketa kuraba ehmi algondu mi haru algondu hama dannawada benumani mi penalgi tere mi ali amila kihinetto danum fetigen sufraya mi konkhala kantataketto kanage rakkater kamuga baldawam binoni kihinetto mi kan kanage rakkater kan kashol kunuga danum fetigen sufraya konkametto dando verinna noni ufuda farataka noni market kura farataka kureveni और बड़ा शुक्रिया था हम होरिया पैनल में वैसे दे पैनल डिस्कशन बदलो मुझे इंदवा होरिया पर आते का बस दो हो गए तो नहीं आ रिस्क रहा मैं और हम फाक लंबे नमूने हाँ एडम ते विदालु हैं दंडवेरी नकी अस्तुगा खाना उफे दुमगे एम फुरता मरहलागा मसके पुरो मुझेंदा बेफुरुं कमा वाती ए बेफुरुं
ebe fulum wara bodu rakkaterikam eba denje he kanne masake kurum genda eruga masake mihar kurum genda gota wara bodu badaltake genna ebe je he kanne අවුන්මන් මිනිස්ට්‍රීගේ ෆරාතු මිනිස්ට්‍රීගේ ට්‍රේනිಂಗ್ agriculture ದಂಡುವೆರ್ಕಂಗೆ ತಂಬ್ರಿನ್ ದಿನುಗ ಮಸಕತುಗೆ ತೆರೆಗ ಅವುನ್ಮನ್ ಒಡೆರುಗ ತಂಬ್ರಿನ್ ತೋಗೆ ತೆರೆಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಬಯಂ ಅವುನ್ಮನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿಗದು ವರ ಬೊಡು ಸಮಾಲ್ಕಂ ಇದ್ದೆ ಕಮೆಮ್ಮಿ ಉಫದ್ದ ಖಾನಾಯಕಿ ಎಯಿ ಎ ಬದಲಾಗನ್ನುವ ಫರಾತಕು ಎ ಬೇನು ಕೊರಬ ಫರಾತಕ ಎಮ್ಮೆ रक्कातिर खम्मा एकीगा फोर को देवे खाना तक का ये दे तो एकम बेनुमा मालूमा तो दंडवरना फोर को दिनुमा हम वरबुड समाल को में और में देवे इंगे मी एडम देमे के फा करे भी हैं अने मी दंडवेर कन करम गेंदा एरुगा देमे का सोल्यूस फा करबा वर गिन फरात को में हर तफात की कहला केमिकल तक बेस तंग बेनु कुरे दंडवेर कन मसे के करम गेंदा एरुगा ಅಯ್ಯೋತುಗ ಮಿಕಹದ ಬೇಸ್ತ ಬೇನು ಪರಮ ಗೆದ್ದ ಐರುಗ ಅವನ್ನ ದಡವರಿಂದ ಫರಾತುಂ ಬೈಫ್ ಫಹರು ವರ್ನೇದೆ ವ್ಯಾಮುತಗೆ ಸವನ್ನ ಫೆನ್ನುಂಗ ದೆ ಮಿಸಾಲಕ ಎ ಬೇನು ಪರಮ ವಾ ಮಿಂಬರಬುರ ಇತುರ ಬೇನು ಪರಮ ನುನಿಯಾಮುಂ ಎ ಬೇನು ಪರಮ ಫಹುಗ ಎ ದೇಂಜೆ ಹೆ ಮುದ್ದತ ನುದಿ ಎ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಮಿ ಬದಲಾಗನ್ವಾ ಫರಾತಕ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಹಿಸಾಬ ಫೋರ್ ಪದೆ ಹಾದೆತ್ತ ವೆಸ್ವರಕಿನ ಇಂಗದ ಅವನ್ಮನ್ ಹಮ ದಂಡವರಿನ ಹಿಸಾಬ ಫೋರ್ ಕುದ್ದಮ ಮಿದಾ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿ ಹರಿಯತುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಹೆ ಬೇನು ಕೊರಬೇಕಮ ಗವೇಸ್ ಅವನ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯಂ ಎತರ ಕುರುಮ ಹುದ್ದ ದೀಫ ಮಿ ಹುನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ತ ಕಿ ಎ WHO ಗೆ ಮಿಂಗಡ್ತಕ ಬೆಸ್ಪೆತೆ ದಂಡವರ್ಕಂ ಗ ಬೇನು ಕೊರುಮ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ದ ಎಹಂಕಂ ಗ VSS ವಕಿ ಹುದೂದೆಗೆ ತೆರೆಂ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ತ ಬೇನು ಕೊರಮ ಜೆಹರಿ ವಕಿ ಮಿಂಗಡ್ತಕ ಕಂಡೆಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎ ಬೇಸ್ತ ಬೇನು ಕೊರ ಅದಿ ಹಮ ಎ ಐಕಿಗ e beenum kuruma fahuga e harvest goggen consumeruna hisaba daam seba naganje he muddataken e bohure ingata awun hama faha koddam beenum ve gina chemical base ki mi e chemical le beenum kuruma fahuga ege vihaga asaru gahuge eki baathaku ga mewawe sama himene gota ingata eki baathaku ga gagana ka fanara duwas wanden e badde mi hure gina chemical base to ehme e muddata awun e badukuren jehe කොම්මෙ කාන කොම්මෙ කෙමිකල් ලැබෙනම් කරබකම ගවියස් එහෙද එහෙම වර රංගලු ආදෙන් හැම දඬුවරින් ගෙන්ගුළුවන් ජෙහෙ වර රංගලු ආදෙන් හේයි කෙමිකල් බේහෙ බේනම් කුරබකම වඤ්ඤාම් එ බේහෙ බේනම් කරවුම් ගෙ කුරින් එම ෆුර්තංගස් ගහුව දොම්බෙ ෆෝරි මේවායන් හුරිකම වෙජ්ජයාම් එ මේවාය බින්නෙවම ෆහුග දෙන් එ බේනම් කරබා බේහෙ බේනම් කරවුම ෆහුග දොම්බෙ ෆහුරිකම ගවියස් එතකේ බහට්ටවංගෙ බෙජෙහෙ හම මිදෙන්නෙවි ෆනර්දුහුගේ මුද්දත හම වන්දේ ඒ ෆනර්දුහුගේ මුද්දත හමුව ෆහුග දෙන් harvest කරවගෙන දඬුවරින් ඒ consumerna hisaba e chi wasul kodde dan ingen den hama eya ekiga dandum fishigen supuraya hisaba dairuga dandu veriya hisabun den midani e chi wholesale koraba farattukun e chi mi bandawagen nowani dandu bandawagenegen boat ek ganoniyam kummes ehen kahada nizamege teren dandu verina hisaba war gina aitkege matin lam anna iruga eba mi chain ge terega hama warak gina kantattekin e bahinga inge ta demmega mi kumsehen panelist ge swa korabbafi e endawa e process ke terega e dairuga e chihi ge rakkaterikam kashor kuravena gottekin eba hunnenje medennevi ekkamaki bay echita ki gina faharu maadatur pura don fahara badlawa kama vanyam e don fahara ki war gina baattakuge tafaatu eki wattaruge echitaken e botegga maadaya hisaba daturu pura echitake misalaka dannawa kam wanyamu maskahale echives gennawa fa nuniyamun komis ehin kahala mudin mi keinguimu beenum pura echsa ekiga komme hunna nujehe kahala tafaatu ki kahala baawittake besuredan ekamaku gina faharu awun manna hama mifennani huriha echiteken ekiga geneve kahala marketa hisaba for koddeve tangina fara awun manna mifennani ehme kommehen awun men hama samal kan denje ekkamen ei dandum awun men echi binuma fahuga binuma ekiga awun men eba samal kan denje
awun men danumati ga beenum kuramum genda chemical la gas khanaya mikal hsa sama waki tanegga eche rakka kore fa behetten beje hama bahatta fa awun men anikka me datur faturu ge wasiletta hiyar ko eche datur faturu ge mati gengude irugo sama we have bodaka wakin etekicche denje rakkatir kan digen awun men konsimurna hisaba for ko deve kam avanyamu awun men nange ba tankole rangalan ezimma ba ada kore gen awun men echiga rakkatir kan wara bodan eba kashawar kore ehme ama mi eduge shiarugo se faha kore bihin mi waki mihige zimma enno mi hama emmenge dawru eboy mi kamuga mi khana ge rakkatir kan kashawar kurumuga iyada den ahama anikkamaki danduverikamu me ufadda bavettaki harvest kura hisabum fishigen eteketige quality badal annam fasha echchidake ham ehem wimme aikiga e cold chain break nuwaka da gotaka waki finihunu minegga waki eki bavettan hunnen jehe eki finihunu mintaken e bode ehem wimme echen e hunnen jehe finihunu minegga bahattagen e for kodden jehe parataka for kodde kama wanyamu gina dostake banden taza kammati echekun elibenjehe furihama sihata kurenjehe furihama manfa qurani ka dogoteka echi behette ingeda em ekada warag baaru kantetteken e bohuri samal kan denje hama ya ekiga ma husekani khana garakka derikam non kannege awunmen ge vettebesseba war khas samal kam denje ingeda musuma meyanna badaltoge sababun danduverikam kura goittaka eba badaltake gennan ebejehe musuma anna badalta vihaves kudapurevena kahala gotaka awunmen masaketan eba battan kuran ebejehe hama eya ekiga hama awunmenge mustaqbalan o jeedan awunmen danduverikam ge wasiretta vasul kodde iruga rakkaterikama ekiga kaabotake tu feddene kahala maaholen kahala gotaka e wasirettan e kuriyam e mustaqbal ge jeevitaka wasul ko deveni awunme zimmadaru kama ekiga we have rangalakan emasakette kureve kam gawanyam ehem e kahala war baur kantetteken e bohuri ingeto edam awundu misa un purko kurukollana ehem penalstunna bes usudenni mi amri waha faha kuraga danduverikamu almen mi danduverikamu ge waha ka dakka eluga mi danduverikamu ge hama bae mi kudi janawara kukul guluma kahkan taki hama danduverikamu ge bai rajyega mi bakarigen guluma mi kukulgen gulum hama komisaraka komis scale ga abadu veskuram kende ehem wima mi algon mihar mi fursata roni mi kama gule goto mi anage rakkatir kama janawaro mi kukul bakarigen guluma mi kala kan takuwa mi kanage rakkatir kan kiha muhimmato mi algon ane penalist mi vishama alwa पर बड़े शुक्रिया एडम दोगे तावनिया हो रहा बेफुल सिंगे तो दें आमेरु देन्ने भी पदांग हम आने दानु ओलुजनवारु गेंगुलेरु सल्में एबेजेहे दांडुगा वरगिन कांततक समालु कंदे मिगतुं हम तकेते उफुला ए जनवारु गेंगुले तनुगा बेस नुबेहेट्टुमा एकहलवर बारु कांतते बहिमेने दें आने एमे मुहिमुका मेगतुगा मिहा रल्में me fahaga kurani antimicrobial resistance ingeto antimicrobial resistance ke asu balin farwa hodumattaka beenu kura base bali jehe jarasim tan attala michemi beenu kurani den miharu me dimawa almenam dimawa munda masde ki behan henu behan mi heneni asu base beenu kuranjehe gwennu ituru gottaka almena beenu kureveti mige terega behen hene medurwa emme bodu essababaki gina zamamwumun anna gudrati genetic nuwata virasi badoltake namas miharu nahamagotuka bes benu kurumge sababu mena badoltan aun avasvegende adi behen hene minwaru ituruwa waraka deve farwatoge asaru kudawamun behun asaru eggotuka nukura gotavis ebave den alme miharu samalukan denje kantattoga beenhan hene minwaru jarasem fetureni kinetto almen ebaje bala
migotun timaveshige zariyan wisse bejehe adi viafari henuni daturu faturu insanunna janawarun kura hijraga sababun wis ebe jehe adi behen hene jarasim insanun janawarun adi kaabota keti adi sehi hidmedde mahalu fada tantanu gavis ebe kure adde migotun almenna control kuran kurevidane wara bævaru kantattan ebe hori migotun danduverikam garangalu aadatan ufeddumuka adi ufeddumuge fahuge marhalata hoga gengulumaki wara muhimu kame migotun janawarun gengulumuge rangalu aadata genguluma rakkatere gotuga kaana belehettum kuni ukaaluma nattalan jehe gotan adi saaftaharu kammati danduverikam kurum e antibiotics beenun kuran alme me jeheni balitakun parwa hodumattaka hamekani kama behe mahirunge lafage dashum migotun veterinarians antibiotics emwani balje fa janawara rangala belumappo ehma veterinarian ge lafage matin kuriya beflum beenun kuran ebeje samalukan den almen kaanage rakka terikamge duhge shiaruge dashum hama wara muhimu kama paha koppanna kame mi antimicrobial resistance ehme mallunde ekanta me paha kolle den almen kod de tapatu ehin hidumetta hoge terega ebe himene almenge chemical regulations adi gassahajje balita control kurumge gotun almen gengole usulta amun helun teri kurumun migotum wara muhimu skimen almen MFDA guligen mige dehar kurin fattan ebe kuriya gendan ei modis good agricultural practices scheme mis scheme ki danduverikamge ufedon tan insanu keuma rakka terikan kashavaru kuruma tadu gowan kuruma eteketi rakka ko gudan kuruma adi ettanun anettanun upulum gamalu kuren je mingadutaka usultaka kandeligen hedifawa scheme mis scheme ge bahuri tafatu first module le hama amil dennevi fadan kaanage rakka terikan timaveshi danduga massike kura faratta hoge adi quality ge rakka terikan ei post harvest method service bahure den mikantattaka almen balalaru asu haddam beenuwa danduge first kandasha maholan ekashigen wa muduwaken hiyaru kurenje fanni tajriba karege lafage matin ಆಮು ಕೊಜ್ಜೆಹೆ ಬಲಿತಕೊನ್ ದಿಫಾವುಮ್ಗೆ ಬಾರು ಲಿಬಿಫಾವಾ ಮುಡುವಂ ಹಿಯಾರು ಕುರುಮಕಿ ಅಳ್ಮೆನ ಕುರೆವಿದಾಣೆ ಕಮೆ ದೆನ್ ಹಿಯಾರು ಕುರ ಮುಡುವುಗೆ ಜರಿಯಾಂ ಗಸ್ತಕ ಬಯ್ಯಜ್ಜುಮ್ಗೆ ಪುರುಸುತು ಕುಡ ಕುರುಮಂ ಅಳೆಂಜೆಹೆ ಫಿಯವಳುತಂ ಎಳುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ ಮಿಗತುಂ ಅದಿ ಬಯ್ಯ ಜೆಹಿಜ್ಜೆಯ ಎ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಬಲಿಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ ದೆನ್ ದಂಡುವೆರಿಯ ಗಹಜ್ಜಹ ಬೇಹುಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ ನೋಟು ಕೊಮೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೆහෙಟ್ಟುಮಕಿ ಅಳ್ಮೆನ ಬಲಿನ್ ದಿಫಾವುಮವ ಕುರೆವಿದಾಣೆ ವರ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ den almenna war gina faru faahaga kureve almen dadutaka dairu ekala base kotalu kahala ecche dandun kaanula behettu hema dandumate muddaru woman salamek korum ei war muhimmu kame danduta staff tahiru ko behettu egota den gaskaha gehi waking ulujanawaru bahatta gengule dandu behettum ei war muhimmu kame egota ulujanawaru bahatta dandu tereya kudaku dinna nuwadeve egota behettu maki hama kuram war muhimmu kame migotu olujanawaru denje base waki finihunu minegga balahatta adi efada base dinumuga veterinarian ge lafage matin dinumaki hama kurenje hekame den hama amiru dennevi hen alumen chemical base kenguleru e behuge muddatu base jaha fasada duas pahum muduwa alumen harvest kurumaki ei hama wara muhimmu kame alun faha kollam beenuwa alundu den hakor kollane getoy mi ane vishamage mi wahafulun alonna mi faha kurevije divi rajye mi voluntary scheme ge gotuga mi good agriculture practice mi tanfis kurevidane kan ehemwima mi algon hitangarani mihar mi algon menna by amilla faratakun ministry anna by phone ko talgonda besam by farnege nege ergo ibunani mi timanna men e bawleme mi rajye mi organic kon mi dandaverkan kuran organic label jahagen de be funaka algonda ka henwe mi maboda inge hena mi organic kon mi tayar kurumaki kihaware kame adi ege mi certify kurumaki nuni ege certify kogen certificate hodumaki kihaware kame ehmima me Maldives good agriculture practice me organic certification nuni organic certification na gule gotum me penalized to get there alondo afahun kulwa dana fursat alondo
මිහාර හම සමාල්කම මිගෙන යවුන් මේ ෆහුම් මෂවරා කොද්දාන මවදුව එහෙම මල ඉතුරු ෆුර්සත අරවාන මේ මිවගු තලවන හම ෆුර්සත අරවානි දෙමි තෝහිරා මේ නියුට්‍රිෂන් නා මේ ෆුඩ් සේෆ්ටි මේ කිහවර කත්තෝ මේ ගුලොන් හොරි ද නියුට්‍රිෂන් නා අරවන දිවෙහි බහෙන් අනේ බේනුම් කරා බහෙන් නීද මේ සිහත ෆාදා හොරි කානා යවුන් නැහැ කීදාන බයින් හාදත්තක බැබ්බේ ඔට්ටරු හොරි කානා සිදාලේ අලවොන්ද කම එහා මේ මාන දේහවා එච්චන සිහත ෆාදා හොරි කානා විස්තන් කොල නගලු කන්නගේ නියුට්‍රිෂන් නා ගුලේ ගොතෝ එහෙම මේ නියුට්‍රිෂන් නා මේ කානාගේ රක්කාතිරකම හොරි ගුලුම මේ කිහා මුහිම කමක මේ අලුන මෙහන් ෆුර්සත අරවනි මේ තෝහිරා तोहरा माइक ऑन कर लो बच्चे ओके नो फिर तोहरा नो फिर दो फिर आलू कर नो फिर अरे नहीं भी यारो अने पूरी पेनलिस्ट हमारी तो फुर्सत तो हाँ नहीं मुनी बताओ ये मत हाँ ओके कोबा दिए ही ताने का आसिफ है ना तो क्या आड़े नहीं बड़ा भी था bayang fena do තෝහිරා ගඩේ නීව අලගොන් මෙන්නක ඉගේ තෝ රිකෝඩ් කොල අලගොන්ගේ ටෙක් ටීම් එක අඩේ නීව අන්මියුට් කොල්ල බච්චේ මියුට් කොර විෆයින්ද දාන ෆහරේ ඉගේ තෝ ආදි මේ ඇප්ලිකේෂන් ආවීම වර නොෆරිත අලගොන් දොස් ඉගේ තෝ එම්ති බේරුන් සම බේරුන් කොල වර කමේ ෆද්දා ආනි අලගොන් මිහම රංගල් ට්‍රේනින් සෙෂන් එක अनम्यूट को फाइनिंग है तो है कमालून का अडे नहीं वेंगे तो लैपटॉप का माइक के बैन करो बंद तो है अने कहा था माइक देबे फ्रॉम इतने की थी या मेसाजी लैपटॉप कार्य वडन वा एकन कोल्लव मेनु तो अलोन में दन्नो अच्छी देबे फ्रॉम अडे देतो आसी गे मरामत करो बाबे फ्लोर बनी करना ये तो म्यूट कर ले बच्चे अलोन में ना कम स्कोर आडियो को मित तलाडो यूनो अस्सलाम वालेकुम still unmuting का हाँ तो ये लगे ओके भाई दे मेंगे तो हिरा गाडो अलोन लिबुन दे में अनम्यूट कर ले बा एरो रंगल इन्ना इंगे तो म्यूट आ रहा है जगोसी अनम्यूट हो जाओ ओके इंगे तो ऑटो करने वाला अस्सलाम वालेकुम अरे वेदे तुम्हें हाल फशा करेंगे तुम ओके बड़े शुक्रिया आएंगे तो मैं बाइना लगो हमें को तुम फाकुरा फूड सेफ्टी अरुण ही वाली मी देवाना आहार करनेंगे दे मी खास को वाला बड़ी इमरजेंसी ये गालों में स्मृति बहना मवसा मैडम आणि MO5 मी इसनागा मी मसक्के कोरवेती वरा बड़ा उफा कोरा अदे मी फुर्सत देवेती सवार पर शुक्रियांगे तो देन अरुण ही वन अरुण कोरी सवाल की न्यूट्रिशन ना फूड सेफ्टी होती कोन खाल कोल में तो है तो इंगोडाना फॉर द फूड
nutrition, food security, food safety, nutritious food में हम वाकी इंगासो बाहर के वेंट टॉपिक तक हेनुंगे तो दें सरकारों के कि वज़ारत का में होने ने कि मसूलियत दे तो मेगा फूड एंड न्यूट्रिशन के में हवाल कुरे फेकिमेंडेड दें नमस्वारा उफा कुरन दम वार बडंग एकू गमे मसके कुरे वेनी वसे कि मोससात कुन तफात मेंडेड ताउगा एकम गवे नम वसे HPA alignment के जिम्मा की पब्लिक हेल्थ के तो आम सेहत रखातिर करूँ हम एगो तो खाना अगर रखातिर कम के संभालन में के जिम्मा है एगो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का फूड सेफ्टी डिवीजन है एबा साजी कमिश्नर के वाह का दकाला ए नमवस HPA में सपात मसकत के बकुरा मंदे दे मसकत का बाला लायरुगा मी अलन में वारे बड़ा एम्फसाइज करंग होममेड फूड से तो ये का तैयार को गम फायदा और खाना का ए नमस राज्य के वारे बड़ो मी गिना अंगे नमस फिर नमस से गेम बेरो मसे करा में हम पर गिना फहरा गेम बेरो खाते किति ऑर्डर करूमा रेस्टोरेंट को होटा तक गस्का क्यों का मिखाल बटा फाड़े में वरने नहीं हम अलन में ये मी फूड इंस्पेक्शन डिवीजन ने बंदे एतरन से कुरान राज्य खाबत के तैयार करा तंतंग इंक्लूडिंग रिसोर्ट सिंह तो एम ए तफात मिंगन तकिंग ए बेफरम बाल लवाने दे बड़ा मी वागुता में पहले बेसिक हाइजीन मिंगन तके दें एक इतरो एक ट्रेनिंग तंग ए बेफरन दिनो मा दें आमो में कमा बेगो तुम हेलन देर कुरमा एक इतरो और में वारा बड़ा फुला दारे का मसक का कुरा एक हमें दिरोंगे वाटफाड़ी दुले होसी हतक मी आमु तैयार करूँ मैं मालूमात आमने फोर को देंगे तो एक तो एक मोसा सातक मुकरा मस्तिष्क तो गालन में टेक्निकल सपोर्ट दिनों फरने लाफा दिनों दे तफात की प्रोटोकॉल से गाइडलाइंस संगे बहे दे तो हमें एक के फरने लाफा एक इतरू हम हासको हमारा ये तुम मी कम हेलन तेरे करूँ मवारा पढ़ं हम मस्तिष्क बकोरे एक तो इंग्लैंड करने राज्य का वारा बोर्डो मी निस्बतों मी साउथ एशिया के मी एमेगिना फाला मी हो मित पने राज्य का दे तो एक तो रुंग हम में गायंगा नारा बालिता वारा बोर्डो परसेंट राज्य के गिना मी हो मित पने गायंगा के 84% आने ही बने मी होना की गायंगा नारा तफात की कहल बालिता तहमल करम दा बेफुंगे मा कोरें देने भी हम आने फूड मी सेफ फनी न्यूट्रिशियस फूड का वेस्टिंग आदि मी सेफ फूड का वस में बनी न्यूट्रिशियस फूड का वेगन तो एम मी हम में ए वाह के में देखे वने वारा बड़ा रिलेटेड टॉपिक्स तकेंगे तो दें अलोने दी कुड का फाह कोलम बेन में तो बस कोला गुलिकिंग वरगिने अनसवाल दें अलोन में मी सीधा मी कोविड के फ्रंटलाइन का मसे कुराती विस्वरक पड़ा मी आयला तक हम कमदो हम बाह का देख ममे बते एम वरगिना हियर फर्नेसिंग हुनु फेन का हालत से बेनु कुरुमु कोविड-19 नुम रखा तिरकन लिपिते नोनिया बाइक का फूड्स निसा का गाले का हालत से एम का हाल मिसकंसेप्शंस के कमस्वर कंगे बहरे एम एक कुड को अनहितरी मुफसत लेबुने वाह का दाका लाने में एबिस का हाल फूड नोने खाना या कुने मी बाय का आने मी एबिस का हाल परवाय नोंगे तनोने रखा तिरकन लिपिते कमेंट ने आदमी हिसाब मी रिसर्च कंस्टा का तो मैं कोविड-19 नंग हम रखा तेरुंग को तो गले ने में फेवर की हम गिने गिने आए तो होंगे तो साबन लगाए तो देंगल में मी किया दे सोशल डिस्टेंसिंग नोट का दूर करूं दे ऐसा के बियाला न हम मी मास्क पड़ांगो को ए मा बाकी का फूड वाका ड्रिंक के नोने वाका सप्लीमेंट देंग हां से को मी दो स्वर के बेनु ही फैम वाले के न बेफ्लो एबा विका करने बाइकल हर्बल सप्लीमेंट स्पाइक हल विटामिन्स मिनरल्स एचवे सममी वनि कमका इम्यून सिस्टम में एबा बूस्ट करानेंगे तो इम्यून सिस्टम बूस्ट करम सडनली कुल्लिय का बाकी का हल पेलेनो ने बाकी का हल करना है ने बूस्ट एनु करे तो हम अल में इम्यून सिस्टम में रंगल इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग इम्यून सिस्टम में काम करमट का एले में फैमिली की हम कोमे दुख को फायदा और खाना बेनु करन दे के का मी सेहत गेलुम हर खाना मत करू मरमेंगे मिसाल के एनर्जी ड्रिंक्स गिने गिने हकोरे को लेवे खाना दे मी सीधा हम आने मी बाय खाना भरे तो सेहत गेलुम हर माता तंग में कैंसर काले साल का प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस मीट ससेज काल तक ते हम काल कंकम बालालम वरम मुहिम तो
Denganika fa Colombian midwas kologa marabada me travel me restrictions inuma kiga by fiharitoga stock issues tangule dani hema komme befule ves kabotakati ballavaganna expiry date varabada rangal check kolunge to miharo tarukare mewa sasuka me taza achi libum komme sarka dati taken hore dani hema ma canned fruit and vegetables denu kurungi masala nunge to ega honna me thing ela and salt syrup no niamo sugar syrup ela ukala penu kurum masala no henamas etakati ballava iruka mi fiharata kum deliver kora iruka veski aginna iruka essas expiry date check kolum waram muhimu e godam korai fahunne se kolle kan dispatch korave mi dandola goligin hema gina befurna arun hevane berung ektigena mugashostaka sula dane hema e befurna sane bharega check nu kore dane hema amun e chigia genarune ballava karnavar check kolum waram muhimu den e arun me wagutu fahakalam dernu mata ad barabara shukriya mi awonna mi biharu mi kuriha befurna pratama buruga fursat eruni ehmi miharu alon kastu kurani alon mi ehem mawdu ehem wahaki kanagra katilkama gule gotun alon befurun wahaka de kiruga wahaka de kun kamen mi organic food dewa ehmi organic food wahaka dakkar alon fashion mi kastu kurani consumer ge gotuga me alon bari wadana befurun mi soli ari hon halami as a consumer noni me kana beenun kurami hege haisiyatun organic food ki ko bato me kon goto katto organic food deke wadanno ade warabada shukriya me aluna hivani me organic food libenya me organic food beenun kurun emme rangali ingeta me adi hasako me organic food ge me war muhimu baawetta hoterega me faha kura hama bel pepa kahala me carrot strawberry me kahala me war muhimu hariganda faadata libe baawetta ve sama me wargina befulunge mawlumat devva me algona hivani organic food rajyego ufeddumaki me befulun kole noni gina bayaku me isnagagen kurevijya waram muhimu kamikannege me kurin kurawuna maswarata ho terega algona hivani komesaraka faha kurevikannege me komes panelistaku rajyega me wargina farata kum miharu organic food me ufadda shawgeriwa wahak rangal fermikannege me mikahala sihi gotun mikahala muhim wahakata ke dekeve duasware ganaka me food safety ya gule mikahala muhim me discussion leg aluna hivani me hama rangal fermikannege organic food a behe gotun ganna faratta goes hedun terikam we have spodan ituru kura den rajyega me fiharta hoga vikkan hunna tafat baawetta hoga tereng organic food ki kobakan me enge kahala gotakan noni we have spodaka fahagawa kahala gotakan hunna nama ekama me hunde samalkan boduwana gina gamta hoga me hure me komeswara kal label kureifa organic food enge gota ane komeswarakan agu me organic food ga agu bodwikam ga stress me wara bodan hama me takiti balla gannawa iru wargina mamba fan hama iskan devva hama me organic food me balla gannawa adi takiti me darinna forko devva me kabotakitu fiddamugo ehema kuriyun ettanuga alun hama me war bodan hama deken beenumwa kamen hama me takiti ginaadakan ofeddi adi we have hewagigga organic food fihartakun gannan liben hurmaki alun hiwani hama dula heosi hatakan hama elen hama war muhimu fiwalaka waande hen kurimetan mi adwar ya to mi consumer goton noni beenun kura kabotaketi beenun kura farati ge haisiyatun soli he dari soli de ko danno aga mi
algondu mihar fursat arwana mi dandu veri kamuga ahake ki algon menna hama barak kina yeto am ko tan algonda vesne ke ministry ga mi organic label ga algon men tayar koram vegenne mi ulen yeto algondu e commissar ka ahaka takka da algondu ge mi dandu veri kama gole colleague nannuni algonda komase kora be furna algondu phone mi pass kollam by far mi ane ebe from ane ofi golu wakam vejia noni fahun wala mes ebe from danna am ko war ginan alon men na suwale emima alon mi ane amir arihum ahala alon danna wala be non ve mi kobato asluga mi organic food aki mi alon men mi kiya mi gepun organic food ne revidan to noni gepa good agricultural practice the rajya ga mi har mi voluntary go take be no kuran tayar professor standard organic food anoni organic food aki noni agriculture dan do rekam ga dairan organic food manu kurani kon ko takatto edam organic food ge wahaka demmega ansodhe se paar kore ve consumer mitere wara ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ವಾಹನಕ್ಕೆ हमें हम बीमे कि और डिमांड बस बड़ो भावित कवाती ऐसे कि उफद्दा पर है तक बस वर बड़ा शौर लल्ला हमें ऑर्गेनिक भावित हम फिर तो एक मुझे राज्य का उनमें तंपड़ चैलेंजिंग हमकन होएगा तो बिवानी ऑर्गेनिक भावित हम फिर तो एडम एफा पर ऑर्गेनिक भावित की को बात तो बता दूं वर मुकन्ने ऑर्गेनिक हकीकत तो ऑर्गेनिक इच्छे गोतुगे सेट्टाइवेगे नुकुन्ने इरुगा इच्छेगा एबा हुन्नंचे बारा बावर कंतके कशवर वेगे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन न का हिसाब मिले ये एक तेरेगा ऑर्गेनिक इच्छेका मिलेगे मेननी ए उफद्दम गेंदवा इरुगा ए उफद्दम गेंदा उफद्दम बेनु पूरा एग्दस बावत की केमिकल एक तेरेगा हिमेनी फहुरी बावता वेगे नमान ये राज्य के माहौल बदा को बन्याम राज्य के फर्स्ट कंड की मी हकीकत गवर्नमेंट मा मुसंदी फर्स्ट कंड नो हकीकत राज्य के फर्स्ट कंड की हमें राज्य के फर्स्ट कंड गवर्नमेंट दंडवर कम पूरम गेंदारुगा राज्य के मुडवत्त कबिल्ले विकम गवियस राज्य के मुडवत्त मध्यम गेंद बिल्ले विकम गवियस से चिसे से कोमिसर का गसखाना या ची सप्लीमेंट पोद्देंगे बचे है 4 पोद्देंगे बचे है नुपद्दी गवर्नमेंट का एक शीगम वर्ग नतीजा तक एकाद कंदत के हुरी में आए कि आउन में ना फिद्दुम गवर बढ़ते जो उनते के बहुरी हकीकत खास को व्यापारी के उसूदुम ऑर्गेनिक बावित के मुफद्दवा कम वन्यामु एकम हिगान हरत हम वार बोडो गेंदा इंगे राज्य का आउन में दुनिया ग्रहण को तो बस ऑर्गेनिक बावित मुफद्दा एरोगा एम्मे बड़ बदलवा आइकनो की ए माहौलकन एम्मे एकशी के वा बावित के बेफलो यार कुर्बानी ऑर्गेनिक बावित मुफद्दा इंगे राज्य का आउन में के माहौल को फिद्दे एचिता हकीकतुगा पूरी ज़मानु गाउन में हदम गिंदी दंडवरकम के बावित हो तेरेगा आमु को हदम गिंदी बिंदी दोनाड़ा जुवारी उदिबे मिकाद फाड़ गोवाम के बावित इंगे ए बावित आउन में तेरे नति के इंगोस आउन में तेरे अदर तारफ के मिहारो ऐस मिहिरो मुडोते की हकीकत राज्य बेरुं आउन में ना हिसाब इतरे फोर मुडोते के राज्य माहौलुग राज्य मुडोते के नो हकीकत को गेंगोड़े में यानी कि हेमी में ऐसे की आउन में ना वरंग उदगु आउन में के माहौलुग सीधा ऑर्गेनिकली एक चीज फद्दा देन अहम भी में सिकी आउन में ना हम बोर्ड में प्रमोट करवे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दशुं आउन में मुफद्दा उफद्दुन ता मुफद्दा वी हैव इस बोर्ड का केमिकल मादुकुगें सीधा फुली ऑर्गेनिक का नुविकम गवियस आउन में केइन बुई में रखाते रिगोतुगा एची उफद्दा आमुना हिसाब 4 को देंगे एगोता आउन में गेंदे विधान कमर्शियली वायबल कम एमसेट आउन में पूरे विधान एक मुको सीधा फुली ऑर्गेनिक बावित का आउन में देमुगा हम वरबड़ती गुंजो हम तक अदि हुरी कमंग आवन हम सिको ador ber shukriya government na mihar mi horiya begnati adoda nei mi ane dandu veri kamuga organic baat of fedumuga rajye ga huri gonje hunta mi ehema mi diet ga noni government ge mi kem buimuga organic baat beno kurma gole gotum ama practice kuramun genda dietitian ge ado halan alon beno kihinetto mi organic baat ka gole gotum kon kahala
mi concept paquetto dietitian එක නදරෝ පහ කොල්ල පේන පුළුවන් ಅದೇ ಮೀ ಅಳ್ಗಣ್ಣೆ ದೇಖೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕೇಂಪುಯಿಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಕಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಪುರತಮವೆಸ್ ಎಕ ಕಾಬೋತಕತಿ ಎಕ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಗೊತ್ತುಗ ಎಮಿಹಿಗೆ ಹಸಿಗಂಡ ಬೇಣುವ ಮಾದಾತ ಹಮ ಕುರುಂ ತೋಗೆ ವಾಣೆ ವಾಹಕಾಗವೆ ಸಮವರ ಬೊಡೆ ಕಂಪಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಾಫಿ ದೆನ್ ಬಲಮಾ ಹಿಂಗ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆನ ಲಿಬೆನ್ ಹುರಿ ಎಚ್ಚಿಸ್ಸಾ ಫೋರಾ ಮಿಂವರಾಮಿ ಹುರಿ ಹಾಯ್ಚಿಸಕ ಬಲಾಲಫಾ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆನ ಹಮ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆ ಕುಮಸೆ ಬಂಗೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಿವರ ನಗುಬೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಆಮುಕೊ ಮಿಹುಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿಸಾ ಬಲಾಫಾ ದೆನ್ ಬಲಾಲಮ ಹಿಂಗ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಆಮು ಮೀಹಿಗೆ ಮುಸಾರೆಯ ಲಿಬೆ ಆಮ್ದನಿಯ ಕುರಂಜೆ ಖರದ ಬಲಾಫಾ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ತಜುರಿಬಾಯ ಬಲಾಲಫಾ ಆದಾಗೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನೂನ್ ಎಚ್ಚಿವೆಸ್ ಮೇವಾ ತರಕಾರಿ ಅಗ್ಬೋಡು ಕಮುನ್ ನುಗಣಿವಿಗೆ ಮಿ ಉಳೆ ಹಿಂದೆಗ್ಗ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಗತುಮಕಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆನ್ ನೂನ್ ಎಕ್ಕೊತಕವೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೈಟೇಷನ್ ಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಅಳ್ಗಂಡು ತಣ್ಣವಾಣಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅವರೆ ಎಹೆಂಬಾವತ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಕುರವಾಶೆ ಏ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಿ ಅಸ್ಲೋಗಿಗತುಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮೆ ಏ ಮೀಹುಂ ಎಕಲ ಎ ಅಳುವತಿ ಕುರುವಂ ವೆಗೆ ಎಕಲ ರಾಜ್ಯಕ ಮಶಹೂರ್ ವೆಗೆ ಮ್ಯೋಳೆ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಡಯಟಾ ಕೀಟೋ ಡಯಟಾ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೇಕಲ ಹಮ ಮೀಹುಂ ಎಕಲ ಎ ಅಳುವತಿ ಕುರುವ ನೋನೆ ಎ ಹಿಜ್ಜಸ್ಸಂ ಹಮ ಬೇಣು ಕುರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮೆ එහෙම මක මුහිම්මෙන්නු ඒකන්‍ය වෙස්නු දූකොල්ලාශය ඕගැනික් දූකොල්ලාශය ඉගෙතො ඒ මේ අනේ ආමිර්ගේ ವಾಹಕ ಫುಳ್ಗ ವಿದಾಳುವೆಜ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಹದ್ದಂ ಉಂದ ಕೊಲೆ ಮಿ ಹೊರ ಕಮೆನ್ ಓವೆಫಾ ಅಳ್ಗನ್ ಮಿತೆಂಡವಿ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಮೇವಾ ತರಕಾರಿ ಹಿಮಣ್ಣಂಜೆ ಹೆಮ್ಮಿ ವರ ನುವೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಅಳ್ಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಯಟರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಗೈಬ ವಿದಾಳುವೆ ವಕಿ ವರಕ ಹಿಮಣ್ಣ ಮೇವಾ ಹಿಮಣ್ಣಾಶೆ ದೇ ನೂನಿ ತಿನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ತರಕಾರಿ ಹಿಮಣ್ಣಾಶೆ ತಿನ ಕಫಹಕ ದೇ ತೆರೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಳ್ಗನ್ಗೆ ತಜ್ರಿಬಾಯ ಬಲಾಫಾ ಆಮು ತಿವೆಸ್ ಹೆಗ್ಗೆ ಮಿ ಕೇಂಬುಯಿಮುಗ ಮೇವಾ ಹಿಮೆನೆ ಮಿಂವರಕಿ ಹಫ್ತಾಯಕು ಎದ್ದುವಸ್ ತರಕಾರಿ ಹಫ್ತಾಗ ಗಿನವಿಗೆನ್ ತಿಂದುವಸ್ ಮಿ ಆಮೋಸೂಲ್ ದೆನ್ ಅದಿ ಬಲಮಾಹಿ ಗಾಳ್ಮೆ ಮಿಸಲ್ಕ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಮಿಚೆ ಹುನಿ ಮಹಕು ಎಫಹರ್ವೆ ಸಳನೆಂಗೆ ಹಿಮೆನೆನೆ ಕಮೆ ಎ ಮಮಿಗ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮಕಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆವಮೆನ್ನು ಕೊಮ್ಮೆದುವಹೈಗ ಎಕಲ ಮಿ ಡಯಟರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಗ ಬಯಾಂಕುರವಾ ಮಿಂವರ ಖಾತಕೆ ತಿಹಿಮ್ಮೆನು ಏ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂವೆಗೆ ಮಿ ಕಾಂಜೆ ಹೆ ಮಿಂವರ ನುಕೆವಸ್ ಮಿ ಹ ಬಲಿವೆಗೆನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕುರಂಜ ಹುನಿ ಮದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತೆಗವೆ ಸೇನೆ ದೇನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಕ್ಕೆ ಏ ಎಕ್ಕಮೆ ಇಂಗೆತೋ ದೆನ್ ಅನೆಕ್ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತಂ ಬಲಾಲಮ ಹಿಂಗ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಕಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕುರವಾ ಬೇಫುಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಿ ಕುರವನೆ ಎಕಲ ನಾನ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊರೆ ತಾಣತಿ ದೆನ್ ಆಮಿರ್ಗೆ ವಾಫುಲ್ಗ ವಿದಾಳ್ವೆ ಜವಾಕಿ ಮಿಂವರಕ ಹಿಫಾಟಾಶೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೆಹುಮಕಹು ಮಿ ಫಣರ ದುವಸ್ ಕೊಫೆ ಬೇಣು ಕುರವಾಶೆ ಎ ಬೇಫುಳುಂ ಎ ಲೆವೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮಿಂಗಂಡ ತಕ ಎದೆಬನಿ ಏಗೆ ಮಾನಿಕೆ ಎಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಏ ತಳುಮೆ ಮಿ ಬಲನಿ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕಾಣಾಗೆ ಗೊತುಗ then ekala chemical hunna kaana nokan organ promote kurava befulum promote mi kuravane ekala chemical ge sabun cancer magu pahive taanati chemical ge sabun cancer johumge furusataki 1% kaanje he gotan nukevijja then toy vidalwe ekala mi ane sausage kala bavetta kanya dufan fobe no kuranya cancer johumge furusataki 30% එහෙම දෙකොළන් ආලා කිරාලා කියා එකලා ඕගනික් නුකගෙන නුන් අරගෙන කැන්සර් මෙචෙහිනිකි කෙමිකල් උන් හදපන කාණ කෑගෙන නුන් අරගෙන කැන්සර් මෙචෙහිනි කැන්සර් ජොම්ගේ ෆොර්සා තයිමෙන් තෙර බොඩුවෙගෙන් මිදණි දුෆායර ෆෝබේ නුන් කුරාති නුනි සොසේජ් කහලා බාවෙත බේනුන් කුරාති මිකහල කොමසාබේ වරගෙන් දෙන් නුනි කෙවමුගා හිමනන්ජි හෙමින්වර මේවා තරුකාරි නුහිමනකිය එහෙම බි මම්මි හොරි හැචි එකච්ච කල්ලා බලාලා පිය අසුහදීකතුක අරගෙන මෙන් ඕගනික් කාම් වෙජාමු කැන්සර් ජොම්ගේ ෆොර්සාත් මා බොඩුවෙගෙන් ද එලර්ජි බුන්ගේ ෆොර්සාත් මා බොඩුවෙගෙන් ද ඒ කිවෙගෙන් ඒ කාම් වෙගෙන් ගොස් එකල මි නුෆෝරා පෂු කාම් උලගෙන් නුකෙවෙතිවේ එහෙම බි මා අරගඬු මේ ඩයටිෂියන් එකේ හයිසියතුන් දන්නවානේ මේ බල්ල ගන්නවා බේපුරුන් ඕගනික් දූකොල්ලා පහම ආදාගේ එච්චි පරිකුලවාශ එලිබෙන් හුන්න මිවරකුන් ෆෝරා මිවරකුන් ලිබෙන් හුන්න එච්චි පරිකුලුන් එක මොහින්න mi alon heri wara rangal messaging edebi alon men mi kabota ke ikhtiyar kun alon wara boda balenje alon fudun ter kamas ko mi haki mi ha tanawas mi beflen no yeto alon men ge hen zaruri benon tawse bahure ehem ma wara rangal message tidevi mi ane alon men mi ge food security avisnaruga salon ge beje fora fashatto eti mi hiri den tidalwa hen ham wara muhim kame mi ane min hamak mi kana keun duale khashikanda beenumwa uriha bawate kimine got mi farikuluma ki ham wara muhim kame ehmi mi alona ham komme be folok wes mi ane mi mawduga fursat arwan gastu kurani mi penal discussion ni mal kuri mi goto mi haralo mi fursat arwani mi sajida mi kama gule goto akul dako
Assalamu alaikum. Hello. Ademi alne madanna wala ni Asia de kiwaha kalgan hamara thait kuramenge to ei mi alme mi dakkani mi du kabote kiti rakka terikamge wahaka den ham amir ge wahaka ex faha kurevi mi organic divi rajya ge organic kabote kitu feduma ki waran unda gu kameke ham mi Asia waga mi faha kurevi hen organic term mi har mi ham wara boda marketing tool ge gotuga beenum kurawa ichenge to den kabote kiti rakka terikame bala iru kalmen mi kiyani mi waki kahala ege hazard misalaka ega microbiological nuwata mi jarasima ge asare nuwata chemical ge asare nuwata physical echge sababun insana ge hashiganda gellu nuwa ahaka mi dakkani eme jam efade gellu menuwa komme kabote kecche kewuma ki ege masalle wegen wa kamenu migotun hama amires faha kurevi mi ane gap ge wahaka den mi good agricultural practice den almen mi har hama fisheries aiki guligem genda good agricultural practice ka mi eya eggotan almen kabote ge tayyar kurevi jena marko mena hama rakka teri kabote ke dandueri kamuga vesli bi dane ehbima kommenen organic weekam ganu yes mipuna geppa ekkon align wege mifada kabotagi tayyar kureve nama algon menna hamma wara boda mi tirakka teri kamuga wegen hinga dane den hama mi wara wagutu kolwes kudavi malgonde ha digu ko mi tafsilaka daka beno menu eh names mi soli faha kurevi bihu ge wahaka mi wara rangal wahaka fulen ez consumer hama ebe fly faha kurevi misalaka ina dose fahudi bisteng alhamma dannawalam beenun algon men hamma is a regulatory authority emasala boduwegen almen onnani mige gagadaka tingaharu kuriga iulane koffa divi rajyan etere kura bihuga mi misalaka ashavis duwahe evves muddate nujaha anna mi emme kuru muddate ki ega misalaka finikondu bahattanya me furata malme ham beli de hafta kaman e yamuko standard sa ge gota hunna te he namis ten algon menge divi rajyan e kabote ke anna iru wagutta ke wege diuma ekiga ege iturun hama mifada mi bis gengule farattaka eki mashwara kuruma fahuga algan men beli belumuga ege quality hama mi fudewaraka rangalan hure ashavis duwas wandeka ehenka mun almen nimmi mi evvis gotaka fini kurumen neti mi room temperature ganna bis unnani ashavis duwahe fini koggen genna ecce vejjam timmahe ituru muddatu ituru wanyam etiga mi befare bahure vex kurevi fagina dos muddatu diu kuruma hema efada gotakan anne ecce nama e difu hunna treatment en inge kabota kicce dive hitajjan etere kurevene efada bihe e maslo mi miavese buhuri kantatake kure fehi nama isal men thamfis kurumge buhuri datitakin almige gaanun adives wujudu ganne tuma ekiga den ane miga mi hama vefar kura farat kumikan kama samal dige almige mi samal kandi migotan alme hadafwa guideline taka ekko maseke kurma ki wara muhimmu kamen algomige mi rakka terikan kashawaru kurmatta kalme mi kiyani miyadu sama mi kabodak te rakka terikame ki emmenge zimma eke nama ei hamekani regulatory authority kurevani kamen nune consumer hama mi soliyo ge wahak pulge pa kurin as a consumer soliyo kurava kantaka eki ga hame gotu vefar kura farat takum mikan kamga samalu kan denje hene algomige mi fat kankan kuruma den hama miyaduge mi wahaka dakkala ay algon hama kabotak tige rakka terikame buni algon hama faha kollan ebba beenuwe fas kamenge to kabotak tige rakka terikan deme hettuk matta kalgon me kollane fas kamege wahake den hama mi alming belun teringe smawlo matattaka migotun abade salme mi fas kamuge terege mi kenalme mi kiyani ve safe 5 keys to safer food denge to ei egotu mi keep clean nuwata mi ane saaf ko misalakan e tayyar kura tane nuni e gengule taketi kabotege tayyar kuruma gengule taketa saaf ko behtuma kiwara muhimu kame kabotege tige rakka terikama den hama yai hama mi ane mi fahaga kurevi asige wahake as fahaga of mi wani ek separate kurashe raw adi cooked meats mikale chi ingeta misalaka mi mahuge bavettaka mi tarukari mewaya ekko fanu bahattash ei mahu kiwaki mi hagigatuga mi abahan halakwa zaatuge kabotte kechabuma ekiga ega asha ganna bacteria anute jarasim ves tafatu wegen dehen wima adi wakin hasiko tarukari fada misalaka cabbage fada echsaki algon men mi evvis gotka nukakka ka echi kam gawative egen e jarasim dema sidal me hashigadaගේ වාසිය වමුග වර ෆසේ අවගෙන් දෙහිම මිෆද එච්චි mi tafat kuru mi wara muhimmu kame den hama egotum mi almena ebe inge mi microorganism jarasima ki ves waki temperature ege dirihure veche hema rangala kakkagen ro filua amko alme mi kiyani danger zone 5 degrees to 1 degree hen gotaka al dannawani nama aisalamari ge
mi temperature and fishing alme mi kakka erga bokija ita bada mi deterega mi anna temperature mi danger zone ne alme mi ken me evre matcha gossiam algon me barakka teri korave ka abota ket envima mara rangala misalaka mahuge bavetta fadechi rangala kakkagen ro filwagen kewma ki waram muhimmu kame den hama egotun mi ane mi e kaabo teke che bahattan je fini hunumuga behettuma kiwe sama eha muhimu kame ingeto egotu misalaka ice cream pada echi mi gadukuri kaabo teke che mi kiya echi algun me ham -18 degrees ke echi behettuma ki waram muhimu kame mi egotu finiko phone echi finiko mi ice lamari ge bahattan je echi behettuma kiwe waram muhimu kame migota behettige nuni algun menna kaabo teke tige rakka terikan kashawarennu kureven den ham first one kameke gotu gal faha kolla me beenum wani ani rakkateri fena rakkateri raw materials misalaka kaicchen hadan beenum kurar almen eba beenum misalaka rihe kakkanyam almen eba beenum kure hikandi fataki halakwe fawa itche kannuni jarasi mun tagayere fa itche kam gawanam algon men e alage almen kakka itche halakwe gendane egota beenum kura fena mi dannawa mi kaaboteke hedumata beenum kura ehin taketi rakkateriko beenum kurma ki waram muhimmuka emam algun ha mi wahakata faha kollam beenum vi mikala duwahi gama mi waram aamu mawlumataka mi ane tibe frunge besama mi ballawa be frunnas wane kama hiko ema mi 5 keys algun men follow kura kamuga wani nam algun mege kaaboteke rakkateri kamuge 9% yagin kande wen shukriya ingeta wara rangal wahak inget algon men hama algon wes mi wara boda mi kudiyaru wa kame mi inget algon kiyawade ni mi fast algon ge wahak inget ehem vi mi ane kaana ge rakka terkan nuni kabota kiti ge rakka terkan muge fast algon ge wahak ti dalo de ehem wara muhim kame algon mi penalistun na fursat algon daru den miharu algon hama organic mawduga algon mi ba takkani ehmi organic mawduga mi ishama iche vidalwan algon fursat algon shukriya ikatoida ane aso alundu gap schema organic certification na ala kiyalum beena inge tame purusutaga megotum ware egge kantattaka inge to mi hunnani gap scheme gaya organic scheme gaya gap scheme ga bas alumme babalang gap certification denge kuring e dandu ben beeno ko hori kon kantattaka kan etenuga chemical jaha hori kiha min warakkan den anekka almen base beeno kurani kiha warakka kama base jahan jeheni base jahan che gotat toga salume ba kashawar kura then hama organic scheme gas ekulawegen we ane sales records bela hettum hama mikala huriya record alumege gap scheme gas bala hattane inge so then hamekani ege inne emme bodu ettapataki e ane alumen synthetic chemicals beenu mikurani gap scheme ga rakkatere gotuga organic scheme ga evs waraka mikala chemical le beenu menu kurane then hama amir fahaga koreve fade waran undagwane almenge divehi rajyege mahawla organic scheming adapt koram gap scheme kiwe sama wara rakkateri wara kanage rakkaterikan kashavar kurevegen wa scheme ehm almen gap scheme implement kurarwe almenna hama wara bodite dataka dimave eba divehi rajyege ekantatta rangalu kor ehmema asu wara bodu stepping stone enge to gap scheme ki ehm almenge danduwerin gap scheme ahuluveriko gap scheme gina danduwerin air dandutak scheme ge dashun dandutoge kantatta bella hettumaki hama kanage rakkaterikan emme boda kashavar kuravene emmatekke inge so hema ewaha kallan dannawalam bene adwara rangal wahak bala bichama vidal mi algon men na gap scheme ki dive rajya mi paharega ehin kiya fa scheme ka bedan en sarahadi ga mutahuga ama awatteri ga mutahu gap scheme be nokram data eta mi dostake be fahori ga mutahu bohori asako mi ekuni mati asia ga mutahuga ama ekaume ge amilla gap scheme be nokure ehima algon men na vidalwa hem mi dar welcome ga war bod kurere mel liben adi hasako mi haru mi dan welcome ge bawetta tayar kurma kumfunya fadda mi sarkar harkatir wairuga mi standard mi voluntary standard ek gotuga mi diviraje gap scheme be no ma ki ham war man kam algon me fahu fursat me har mi arwani mi tohira mi algon men feshi mi organic bawetta ka gule gotum etchedanna
nuhare aning ko kina mi da bihun takabbalan bi to e bain to yoto ko ganda Ada itu ada. ad kuriya ganda Okay. okay to kuriya ganda Halo, ada itu. ad alon adi venga to kuriya ganda Okay. Kau baca soal lagi. Kuda kau. alon men mi fasha ge mi mi organic bavetta ge wa ge to den mi ege consumer fashion mi benun kura farata kum fashion alon to le me fashion penallo fasha ge alon men mi harmi organic wa ga den nutritionally noni organic agule go to era hama eche vidalwan ha fursa mi huriya be pon ala state alon itangere fursa Ada, syukuran gitu. Ane, alun sama darnawa kamu tiba ke di organic food seki kom hengani unhealthy itu kamu menundeng komme gaw में गए ससलो मी healthy food ने पैदा और खाना और में kamu sama itu ege helun tel korwar war padangi local setting abala e gaw में के ebe ega dirule bayaka ane mi dirulung water fara goleng hora kanta tak ka ane bina ko fami food choices ego तुम्हारे में food based dietary guideline में साजार पूरा प्रेफरनी राज्य के लिपिंग होना खाना है फंसे हैं लिपिताने ए राज्य के तरफ पूरा खाना कम का व्यस एक फद तक ते बेनु को कम फायदा हो हेल्दी डाइटिंग हम आयला को राम में इसलिए बेनु खा लो तक तैयार करे बेनु का किया दिन में तक ego तो देंगे इंग बड़ाना फदेंग organic food मी गिना फार में इन्हें हम मी marketing term में को तक तो टोल को तक मैं market करे में ताने की देंग सीधा organic food को तक certification process की और exhaustive process से में ego तो राज्य का देखे capacity build भी कम का वैसा नहीं तो हम साजी वैसा सिपा करे फदेंग it is going to be very costly that तो है फद तक दे अर्बन लीबू में फायदा और खाना के उमगा में मुहिम कम की को में है का बस फंसे हैं को दोले से का हट मट का रखा तेरे फायदा और खाना लेबू को में दो को संबेनु करे वेने खाना एगो तळन वार बड़े फा कोलम बेडुंगा सो राज्य के क्यों मुम घात तक बाला रोल में मी ट्रेनिंग तक गार वस्ते इंटरेस्ट को से सादा तक बदल वायरस और गिन बेफर नहीं फरने से मी काबते की तेरे का मिसाल का मी ब्रोकली का हाले से की तंग फायदा और सुपर फूड से दे तो एंड इधर राज्य के लिए हुन मिसाल का मुरंगा फाइ कॉपी फत का बाला कंपेयर को it is मी माँ बड़ा फायदा हो रहे हैं नहीं तो कम में खाना की से ज़ात का फायदा तक होना खाना ही हम all of these things are equally nutritious नहीं तो आने मिसाल का नहीं हाथ को मुरंग फत की हम एक ज़ात का ब्रोकली और बार रहे nutrients के लिए बाद खाना अगुबड़ को मैं अच्छे से किया तो कम है nutritious से बस बड़ा बालम में बैनु मने बड़ा emphasize कॉलम में बैनु मने बड़ा public सलन में दें बैनु मैसेज की फंसे हैं को मैं दो को समगे का तैयार कर लेवन फायदा हर करना है हेदमट का मी रॉ मटेरियल्स तैयार अंगन होल दूँ तो ऑर्गेनिक फूड से की मिसाल अलगन न किस वजीफा हम अने मी बड़े में हैं अलगन गाय लागे स्किन में वजीफा एकम गिन फारंग हम हमें अकबर को निचे करना मुंडो गोवे दाती वेदे तो एकम को हम लेबे में मर को हम को में दो किस फायदा हर करना का मसे के कोरा ड्राइवर्स कोरा में बुना हंगी नायला तक वारे गिना मेंबर्स तक बे आयला तक हम पूरी हा बेफनस फायदा हर करना लिबे देने गोते ए यागिन कुरमंटा का मेरा मी खाना अगर ने रखा तरीका यागी कुरमा के फायदा और खाना हमारे लाग हो रहा हमने नस्ली पेन कर कशोर कुरमगे में मुहिम है खामे मी आगे हो वो मस्त तो देन और मैं हमारा बड़ा मसे के कोरा एक्सपेक्टिंग ये स्वराज इन लिविंग होना फायदा हर खाना आने आगे होकर ऐसा लिविंग आने कम मिहारुस मसे के तक कोरा मुमिदानी में एक वारम मुहिम मुकाबले एक हम ऑर्गेनिक
bumung ege pada tal ari mi gelligen dani ke nune alan ge message ki hama mi organic nome kam gave sama healthy foods ki wara pada hore ki hama komme he ekal agu board nune label ku fenune market ko ra mi se nune hama kan pada hore kaane ki आज वाला बड़ा शुक्रिया मी आलोन में ना मी हारो मी कनाडा से बाबू तो बड़ा सीतुरा और हिवनी आलोन में के पैनल मेंबर उन मी कामुगे है तो कोड़ा बैफी मी आलोन हम मी अने निम्माद मंग आलोन में ना हम बाबू था हम वे फोर्टी में आलोन इतुर फुर्सत है हम देवेन ने बाह का मी हिता में कुछ दानो और हिवनी आलोन में के मी अने वारा मी पैनल के थीपे भी हम हुरिया बेफरन किसवारा फनी प्रोफेशनल बेफरन बीमा algon wara mi gina waha katake mi amna hissa kure vijje hemmi program ge ehiga algon menge panel discussion ge ehiga ehma ei algon men nan hama libun wara bodo hin hama jeme algon hama Ministry of Fisheries Marine Resources and Agriculture ge namuga algon menge panel ge barata nabi hama huriha be funa mi jumla gote galon shukur dana ti be from ti algon men ti devi bauta ki waran agori wagot takin algon menge mi mi balimon ko ge halatuga mi ekibe from ektantaga masekkatuga tibbagen be from ge hama professional masekkatuga tibbagen algon bagutu devi ta on ha wara boda mi ti huri habe from ministry ge namuga shukur dannawa mi adi mi duniyage mi kana ge rakkatir kamuge doge heyo den tati huri habe from sha mi program belle vi huri habe from aris koram algon mi wakila assalamu alaikum